अनीशुबा डिस्ट्रिक्ट लेवल लिटरेरी कंपटीशन की मना मथुम येंथोकपगी थौरम इंडोर स्टेडियम सेनापति दा पांगथोखरे थौरम अदुदा डीसी सेनापति जसिंता लजारस एडिशनल डीसी कांगपोकपी डी के थंगबोय एसपी सेनापति के काविव एसडीएस की प्रेसिडेंट पुंगदी शलेस्टेन केएसओ सदहिल्स की प्रेसिडेंट थांगनिलन किपगेंसु सरग्याके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ सेनापति ने सिंधुना पांगथोखिबा नुमित निनी की कंपटीशन असिदा डिस्ट्रिक्ट असि की प्राइवेट अमसुंग गवर्नमेंट की महिरोय 543 ना डिबेट क्विज पेंटिंग इलोक्यूशन एसे कंपटीशन अमसुंग साइंस एग्जिबिशन दा अथोय हेन तानके तदुबी ब्लॉक ना ओवरऑल ब्लॉक चैंपियन सेंट फ्रांसिस डिशल स्कूल अमसुंग ग्रुप डेल ईयर सेकेंडरी स्कूल ना हायर सेकेंडरी स्कूल ना स्कूल की ओवरऑल टीम चैंपियन ओइके डीसी जसिंता लजारसना महिरोय सिंगना वायलेंस तमाई ओनसिनबगी मोता स्कूल की रोल मॉडल अममम ओइदुना सेनापतिबु चौखटपा मफम अमा ओहेननबा अखोय खुदिमकना मांगलोमदा चंगसिनगदबनी महिरोय सिंगना लाइरिक खक पाबना माई पाकपा ngamloi पुंसीदा माई पाके हायरबदी हिरम खुदिमकता डेवलपमेंट लैबा तंगाई फदे हाइके ADC Tamenglongi nominated member aningasi ADC Tamenglong conference hall the wasak loki bakaloinana council asigi member kungatar klere nauna khalaba member ani satkojang kipgan amasung Paulontui Rongmeibo DC and Luikamna wasak loki miamgi apambagi matungina thabak tawgani haina member oiraba anina phongtokli ICDS की मखादा मरी सुबह फेस की ओइना अंगनवाड़ी सेंटर स्थानन बसेल लौथोखरगा मंगा सुबह फेस यौरब फावबा सेंटर साधन लैबसिंग मरी लेनबा मिनिस्टर अमदी डायरेक्टर ना तुमिन लेशनबा देसाम ने यानिंग द फोंगथोखरे देसाम के ऑफिस द पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी लोंगजम रविना देसाम की थौमी सिंगना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की इरोंग थौचोम थौदाम वांग मताबा मनिंग लेकाई थौदाम लेरक मनुंग अमदी थौदाम की अंगनवाड़ी सेंटर मंगा येंगसलुबदा संग साननबगी सेल लौथोखरगा सादना लेरंबा थेंगनाखे अंगनवाड़ी सेंटर सिंग अमदी मसिबु येंगसलिबा सुपरवाइजर अमदी CDPO सिंगना लान तौरिबा सिंग थबक लोखतनबा होनरगनी हाइके थौबाल डिस्ट्रिक्ट नतना अतोपा डिस्ट्रिक्ट सिंगदसु एखोय हाइरिबा सेल लौथोखरगा पैसा लौथोखरबा मतुंगदा एखोय अंगनवाड़ी सेट सादन लेरिबसिगी चप चाब रिपोर्टिंग देसाम लेजरे अदुना असिगुम्बा हुरालनादा सेल लौथोकपगी थौदोक असिदा अखोयगी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर अमदी डायरेक्टर ना तुमिना लेसलिबसी कोई हुरान बतौरि मिसिंगबु कोई सौगतलबरा हाइबिगी सिंगनाबा दु देसामदा चप चाना लेजै अना मखा ताना देसामना ICDS प्रोजेक्ट की मखादा चलाइरिबा अंगनवाड़ी सेंटर सिंगदा फंगदबा पोलम सिंग कोई हेल्पर वर्कर सिंगदा नियम चुमना फंगनबा कोई होनगने अदुगा सुपरवाइजर अमदी CDPO सिंगबुसु कोई नियम चुमना मथौ निंगथीना तौनबगिदमक हेना थबक लौखलगनी इमेजेस ऑफ मणिपुर अगस्त की तांग कुनगमाथोइदगी कुनगहुमदोय फावबा अनिरक सुबा नेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप पांगथोकलगनी हाइना सेक्रेटरी जिनेंद्र माइबमना फोंगथोखरे वर्कशॉप असिदा मपान लमगी मसक नाइबा फोटोग्राफर कयाना ताकपी तंबिगनी हिरमसगी मतांगदा फोटोग्राफी की लमदा तुंगलम चत सेमनिंगबा मियोयसिंगना सरुक याबा यागनी हाइके माना मखा ताना अनिरक सुबा इम्फाल नेशनल प्रिंट सैलून 2016 सु पांगथोकलगनी तोंगान तोंगान बा अवार्ड कया पीगदौरिबा कंपटीशन असिदा फोटोग्राफर सिंगना सरुक याबियो हाइके प्रिंट सैलून हाइबदी अखोय ऑल इंडिया की ओइबा फोटो कनने प्रिंट कंपटीशन हाइबनी फोटो का प्रिंट तौर थाजलप कंपटीशन होगदबनी आंध्र केंद्र की मनुंग चनबा चंगमदबी मथक लेकाइदा नोमगी ओइबा बीजेपी की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे बीजेपी मंडल अमदी अफलिमेंट कमिटी आंध्र केंद्र न पुन सिंधुना पांगथोखिबा थोरमदुदा हानगी मिनिस्टर डॉक्टर निमाई चंद्रुवांग चंगमदबी ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद इमरान शाह यूनिवर्सल कॉलेज यारिपो की प्रिंसिपल मोहम्मद करीमुद्दीन यावना तोंगान तोंगान में मियोय क्याना सरग्याके राजश्री भगत चंद्र लेखिदबगी चन्नी गतरा निपान सुबह निंगसिंग थौरम लाखलिबा अक्टोबर 2 मरी फावबा नुमित हुमनी चुपना यूपी के राधाकुंदा महुरादा पांगथोकलगनी हाइना राजश्री भगत चंद्र कल्चरल फाउंडेशन के ट्रेजरर टी इराबुतना फोंगथोखरे सेगा रोड थौदा भाबुक तलेबा फाउंडेशन असि के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबा मदा महकना वाफम असि फोंगथोखिबनी
थौरमदुदा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट गुनीलेमा जनरल सेक्रेटरी एम अशोक अमदे सेक्रेटरी टीएस धनकुमार सुसरग्याकी ती इराबोन मखा तारदुना मणिपुर की पुवारीदा कला संस्कृति की लमदा असेंग मबुंगोनी हाइनरिबा राजश्री बु ngasi मिरोल न काउथोपगुम तौरिबा असिदगी कन्ननबा थौरमसी पांथोकदबनी राधा कुंददा पांथोकपगी मरमदी मफम अतुदा महाकी अस्थि लौखतखे लोइनना महाकना पामजरंबा कला असि मफम अतुदा उल्लगा मियाम खंगनब होनबनी हाइके ममांग थौरमसी नवदीपदा पांथोखरे मखाताना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पांथोकतुना लमदमसी की कला संस्कृति हेना खंगहननब पांदम थमले हंदकी थौरमसीदा खोंजोम पर्व यावना ट्रुप निपानगी मियोय चामका कुना कल्चरल आइटम सिंग उटकनी मसिदा मियामना मतेंग पांगबियो हाइके गुनीलेमना फोंदोखिबदा थौरमसी पांथोकनब होनबदा चादा हुंबुद्रादी थबक लोइरे मसिदा कैसामथोंग टॉप लेरक्तगी आरके दुसरी गोपालना सेल अमदे मोरल सपोर्ट तौर पे हाइकी बिष्णुपुर 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 26/7 पोलिंग स्टेशन की मखादा नौनमिंग चंदुना चंगलखिबा इंडियन नेशनल कांग्रेस की मसामरेंग ओरिबा इंडियन यूथ कांग्रेस के मेंबर सिंह ओकपगी थौरममा बिष्णुपुर वार्ड नंबर 4 दा लेरबा लौरेंबम निंगोल चिंगाखम ओंबी उर्मिला देवी की युमदा पांथोखरे थौरमदुदा इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम बिष्णुपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट चनम्बम इबोतोंबी सिंह अमसुंग वाइस प्रेसिडेंट सलाम बसंतन मरुएबा मियोय सिंह ओइना सरग्याखि मेंबर सिंह अगस्त थादगी यूथ सिंह की ओइबा थबक थौरम सिंह पाइखतलगनी हारि आंध्र ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइना यारिपोक चंगमदबी मथक लेकाइदगी एमडी शौकत अली बु हापख्रे माकु प्रेसिडेंट ओइन हापदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट अयाबा पिख्रे हारि IBT थोइथोइ देवी की पुंसी अमदे महाकी थबक सिंह हाइबसिदा नोमगी ओबा सिंपोजियम अमंगसी लंफेलदा लेबा एनजी कॉलेज दा पांथोखरे साहित्य अकादमी अमदे कॉलेज असि की मणिपुरी डिपार्टमेंट ना सिंदुना पांथोकपा थौरमदुदा मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की कन्वेनर एच बिहारी कॉलेज की हाना प्रिंसिपल ओरंबा के तोंबी अमदे साहित्य अकादमी कोलकाता की असिस्टेंट एडिटर गौतम पॉल ना चिंगबा मियोय सिंह ना सरग्याके सेशन अनि थोकना पांथोकिबा सिंपोजियम अदुदा अखंग हे क्याना महाकी पुंसी थबक सिंह नोवेलिस्ट ट्रांसलेटर अमा ओइना अमदे मणिपुरी लिटरेचर दा महाकी मफम हाइबना चिंगबा हिरम सिंगदा वांगांगदुना खननैनखे सीज आईकैम फाउंडेशन अमसुंग टीएच बसंता आईपीएस का खुशमदुना लेम नमित लाइंबगी कैंप अमा पांथोकपा लोइनना अताबा ममलदा सर्जरी तौबगे कैंप अमा लोयालाकपा कम्युनिटी हॉल नंबोल कोंखा मया लेकाइदा पांथोखरे कैंप असिदा मियोय चनी ग मरिफु मंगा लायंबगा लोइनना मियोय कुनगा हुमदोय ngौदोंगी ऑपरेशन तौबगी खुदोंग चापा पिखि डीसी ऑफिस इम्फाल इसकी ममांग दा लेरिबा पोरोमपाट रोड नंबर 1 अमसुंग 2 गी समनफम अमसुंग इम्फाल इस एफसीएस गोडाउन गे रिंग रोड असि चाही तरारोंग की ममांगदगी सेंबिदना लाकपादु लेकाइना हौजिक हौजिक वर्क्स मिनिस्टर ओरिबा बिरेंदा हाइजरुबदा मसामक लाक्तुना येंसिनबिरमबगा लोइनना लंबी सेंबा हौबिबगी दमक ईवाईसी क्लब की माइकेदगी थागतपा फोंदोरकली वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे थौरंग कमरी लेनना एमएनपी प्लस ना हैव फॉर्म ग खुशमनदुना हेपेटाइटिस बी अमसुंग सी गे स्क्रीनिंग प्रोग्राम अमसुंग लिटरेसी कैंपेन नॉट एवॉर्ड द पांथोखरे मियामदा लैना सि पाक सन्न खंगनबगा लोइनना स्क्रीनिंग तौबगी खुदोंग चाबसी हयिंगसु मखा चथगनि हरि KSN स्कूल कॉलेज सिंगदा मिटोप द यूनिफॉर्म सप्लाई तौहनब्रा हाइना येंगसिनबा हौरे हाइरि खोंजंग असिदा स्कूल कॉलेज अथॉरिटी सिंगना कोऑपरेशन पीबी हाइरि अमरोमदा KSA YK कॉलेज यूनिट हांगदोखरे हाइक्रुजम नीलकांतबु प्रेसिडेंट लाइश्रम किशनबु जनरल सेक्रेटरी ओइना हापख्रे खेत्रीगांव केंद्र की मनुंग चन्ना लेबा टॉप मखा लेकाई की लंबी मरी लेनबा सिंगना मतम कुइना सेंबिदबदगी लेकाई क्लब अमदि मियामना नाहकपम इंद्रजित की मतेंग लोइनना सेमजिन भाउख्रे किलोमीटर अहुमलोम सांग लंबी असि सेंबदा मतेंग पांगबिबगी दमक इंद्रजितपु थागतपा फोंदोखि सिगी मंटीनेना तौरिबसिना अखोइगी तो मखा लेकाई ओइबा करिगुंबा पोछक अमतजु तौदे लंबी थोंगसिजु येंजनबिदे माना पालिनेना तौरिसिना अदुना अखोइना साउनिंग मनबदगी इंद्रजिता हाइरुबा मतमदा माना हराव हराव ग्याबिरे नुमित हुमनी चुमना चथगदबा फिश फार्मर्स सिंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिस इम्फाल वेस्ट के ऑफिस तंगसिदगी हौख्रे
District Fishery Office Impal West na National Fishery Development Board Hyderabad ki meeting makhata pangthoki bathormaduda Fishery ke Director David K. Simre, Lakshadweep ke DFO Dr. Sri-An Hanifa Koya amade DFO Impal West TH Ingobina marueba miyosing oina saryake. Director David K. Simre na ngayok liba singda matamgi matungina training program piba haibasi yamna tangai fade. Lamdam sida ngagi pothok hengat hanaba khona minasi haike. Directorate of Ayush amadi Takhelambam Lekai Youth Club ka khusham naduna club asigi sanglenda Ayush ki lemna layang bagi camp ama pangthokrai. Integrated Ayush Hospital Lamphel Medical Superintendent S. Ushana Medical Camp adu luchingtuna pangthoki. Ishing lagi thorakadaba laina kayada ki ngakthoknaba pandam da camp asi pangthokpani haiki. NSS ngakpigani Manipur University ke NSS Salgi Coordinator CH Ibolbo Coordinator Famdagi Lokthokpa yaroi haina Moirang College NSS Volunteer singna takshili University ke Vice Chancellor na ma ki thabak asi extend tawbiu hari Nupi amasung angang singda phangpham thokpa government na piba khudong chaba sing phangalabadi leibak irang hantan bada mating oigani haina Thailand Bisnupur ki director L Pishak na phongtokrai ngasi Manipur Press Club ta Bisnupur District Self Help Group taragataru ki miyo singaloina na pangthokiba paugi mifam amada Manipur government ki asoiba kaya bu panduna wafong kaya phongtoki government ki ek rule amadi maig lebi scheme provision na mayam ama leire adu phangpham thokpa singduna phangdre adu taragdi phangoi singduna phangba yaure lairabada pifam thokpa BPL ka to pidraga ina khunba singda pibi por ama chauna leire then sahi sudaba miyoida old age pension pire aduga chahi suraba miyoi singduna mu old age pension je pibidre Tadubi Hill College ke principal Dr. S. Surenjit Singh ki suspension order High Court na kakre hari case asi ki final hearing July ki tang tara ka hundoi da pangthoklaba matungda judgment order adu reserve tawduna thamlakraba matung July 19 da judgment order adu lauthokibani hoji pawgi marathana tem break amamuk lominasi Pain relief ointment, Hong Nava, Pop Sikpa, Tang Sikpa, Puna Blissing with a Sinava Yarba, Lipsa, Puna Putuk Saba, Oza. Sangai ngari products na puthok chaba makhal khudingi packaging tawraba ngari sing ahongbu mamalda phangbigani ngari sing asi laboratory da thaduna nutritional information yaubod natana medical directorate ki food safety and standard authority of India gi ayaba piraba anamba ngari sing ni sangai ngari asi multi-seller ni karigumba makhal amatagi manam amata namloi free cardiac ambulance service Sky Hospital ki free cardiac ambulance service hauzare adomna karigumba thabak naba sorhon bawa amasung wan tharapana chingbalayong sing asi lairagadi heart attack oiba yai thintadana call tobiro akhoi gi ambulance service number di 8415938207 amuka sohana 8415938207 terms and conditions apply break matungda amuka natam nokchari makhata ba pawda Nambol Municipal Council ki manungda leiriba miyamna Swasth Bharat Mission ki makhada individual household latrine mission ki incentive ki senpham yenthokre Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Manipur ki toll free number amade poster MLA Joy Kisna launch tokre toll free number adudi 1800209093 ni Thoramaduda NSS North East ke Director Sunil Basmati, ABVP Manipur ki President Dr. Indramani Amade, Member Narendrana Marueba Miyosing Oina Sarugyaki. JM College Arts ki Hall the Pangthokiba Thoramaduda Laibak Amachokhat na Bahonabada, Miyambu Achumba Lambida Lamjingba Ngamgadaba Luchingba Sing Khangdokpa Tangai Fade Haiki. Akoi bagi phibam ngak na thamna bagi pandam da International Lions Club na chahi amachupna chatharakliba campaign ki sorkama oina Lions Club Impal nasu ngasi harau roda uchara kamarum thakre Central Agriculture University Impal na sintur ngasi top maya lekai da nomgi oiba lawmi singi training program pangthokre Thoromatu da University asigi Associate Professor A Herojit Biseshwar amadi KSH Ibol Susorgyaki Chemical fertilizer amadi tila hidak siznabagi kanaba amade mangjaba kayagi matangda akang ahising na wangang duna lawmi singda khangan ke
ISTV line semdok semjin tawgadaba maramna 11 kV singjamai feeder na piriba singjamai mathak thokchom lekai dagi kawa sem lekai phawba hayeng amasung hangchit ki ayuk pung 12 dagi nungthil gi pung 3 phawba mai phangloi hairi jinga mathak namairakpam lekai da toti singda timpha macha kaya yaurklei jinga water supply na piba ising asi mamang da su timpha macha kaya yaurakhibagi thodok sing leikhrai miam na thakna chara be ising oina sinari ba asida Dimpa yaurokpada mari lenaba department ki miyoi singbu pena daba phongdok nakhrai haukiba tang kungani thoidagi baruni chingoi turel maril khunja singna sengdokpa ki thabak chatharki badunga solution krai BJP Manipur Pradesh ke executive member ama oibeta natana international football player ama soiriba KS ibom jagi lamjing makhada takhel kamung chingjel sangsabi chinglei sanjenbam amasung Karam Solgi Kunja Singna kilometer amarom sangba turel marilasi sengdokpa ki thabak chatharki bani turel marilasi nahan makai sengdok tabana tongan balokpham sing ising thumjinduna lau panba ngamdana laki bani ibom jana phongdorokpada mathang chahida Manipurda BJP ki sarkar ama lairaba matamda ithai lokhong matik jana phanghanduna laumi singi aifana bathabak packet kani haike Rims tangang unabada laikhidrabi kheroda mishi kamari leinana Dr. Trinity suspend tawkibabu yaninda bafongtoktuna Rims ki doctor amadi nurse singna analayang bagi thabak lepkiba thawong All Manipur Women's Reformation and Development Samasna nungaita bafongtokli Hauzik sanabagi pawmuk lobirasi Ngasi sanabagi pauda Manipur ge category 1 ge referee L Ajit Kumar Maite All India Football Federation na professional referee oina masak khangkrai Kerala gi Kochi da July kungani thoi dagi pangthor kiba FIFA MA referee Crosta professional referee oina ngasi sign tokibani contract asigi makhada federation na Ajit Kumar da thakudingi tolop piragani professional referee oina sakhangbasi Ajit Kumar na hanbani magna India gi non FIFA referee ama oina asigumba Tanglaba Pida ama phangba asiga loina na ikai khumnaba sisu ahan bani hari AFC Under 16 Girls Championship qualifier ki saruk yana bagi damak Y Lakshmi All India Football Federation na National Coaching Camp ki damak khalak Youth Affairs and Sports Department na July 18 ki August 3 phawba pangthokadoriba nupa macha amasung nupi macha singi star level Subrato Cup ke match official oina bagi damak commissioner ani amasung referee 15 gi ming amphana laukthokrai Germany da pangthokadoriba Premier Collaborative Football Training da saruk yaruna ba Tata Trust amasung U Sports na Manipur gi sanaroi 15 khangat krai sanaroi singna makoi gi passport atuba matam da apply tawduna darkar oiba che changsing loisnana bagi damak amfa gi cherol amana khanglakri Mapan Suba sector ke Ani Suba Sam Rifles na Chandel district ke Karongthel Khulda sana khotna bagi macha kaya mateng pangkrai Manipur gi naha singda sana khotna bagi ithil pinana bagi pandamda IGAR South ke meeting makhada polam singasi mateng pangkibani hari Hauzi sana bagi makhata ba pau boya ning thousand dagi muklobisi Ngasigi sana bagi pauda women's football Eastern Sporting Union Wangkhaina match ahum mai paktuna Women's National League pre-qualifier round point mafal phangduna mangjin thakre All India Football Federation gi miyang makhada All Manipur Football Association na sinduna tha sigi tang kuni thoidigi nupi gi team manga na saruk yaduna Khumal Lampak Artificial Turf Ground sathariba Women National League ki pre-qualifier round gi ngasi sanakiba match ta Eastern Sporting Union Wangkhaina YWC Langthawal bu goal ahum sinoda maithiba pikibani Eastern Sporting Union Wangkhai gi maipapagi goal singadu W Ranjibala Kasmina amadi Lalham Haukipna Mers ki ahanba Taruksuba amadi Yankai Taruksuba minita sanduna Mers asi maipakibani League asigi atopa match amada Kripsa Naurem Thongna NYTIC Okram Chutekpu goal tarahumdoi sinoda maithiba pikre Kripsa Naurem Thongi maipapagi goal singadu N Ratan Balana match ki kunmathoi suba kunthomdoi suba nifu suba humphumdoi suba humphumapal suba madi marifumari suba minita goal taruk chanki dangmai gresu match ki taramari suba kolumdoi suba kunipal suba yankhai manga suba marifutare suba madi marifunipal suba minita goal taruk chanki atopa goal aduna premi siruna match ki humphumanga suba minita chanduna match asi maipakibani sathariba cup asigi
matangi match tha sigi tangkunipal gi nungthil pung ama makhai tabada ahanba match oina Eastern Sporting Union wangkhai amadi Manipur Police Sports Club ka sanagani ani suba match nungthil pung ahum makhai tabada YWC Langthapal amadi Kripsa Naurem Thonga sanagani National Traditional Wrestling Federation of India gi mieng makhada State Traditional Wrestling Association Maharashtra na yumbu oiduna tha sigi tang kuni thoidigi kunmari phawba Siva Chhatrapati Sports Complex Balwadi Pune Maharashtra da pangthokiba manga suba NTWFI National Traditional and Pancrason Championship loisin khibaga loinana Manipurna gold kunmari silver tara amadi bronze mapal punna medal nifum doi phangduna overall team champion gi title lokre National Traditional Wrestling Federation of India na Manipur Police Team gi Nasaukdagi Gokul Chandra da National Referee oina diploma grading piragle pangthokiba championship aduda Bharat ki tangan tongan ba state amadi union territory singdagi sanaroi satruk henbana saruk yakhi overall team champion oiraglaba Manipur team gi sanaroi singda Maharashtra gi Pune da thabak tawba amadi khunda leita duna leiriba Manipuri macha singna semba Loop Association of Manipur Diaspora gi mioi singna khudol pot piduna puning thagulakpa amadi ikai khumnaba ulakhre hairi Kaching football District Sports Association Kaching na sinduna Association sigi playground da team Nifal na saruk yaduna tha sigi tang kunmari dagi Dr. T.S. Ojit amadi KK Trust Kaching na sponsor tawduna chathariba taramanga suba KSIS Lehau Devi Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta Sana Athletic Union Kaching amadi Social Welfare Club kairak goal amata sanadana draw chatkre match asida Social Welfare Club kairak ki sanaroi Rajnikant da central referee na yellow card piki tournament asigi ani subha match ki sanakibada YPO Swara na UBSA Mantakpu goal ama sinoda maithiba pikre YPO Swaragi amata ngairaba goal adu MD Riaz Khan na match ki nifutare subha minita sankibani match asidasu YPO Swaragi sanaroi MD Barkat amadi UBSA Mantakki sanaroi JC da center referee na yellow card piki hayeng playground asida first division gi match oina nukthil pung amaga minute kun chatpada UCC Kaching amadi YDO Soraga sanagani ani suba match nungthin pung ahumga minute kun chatpada Aksa Kaching Khunau amadi KFC Kachinga sanagani Hausil loislakpada ngasi nomagi oiba ai ngasagi paw muglobisi ICAR Lampel Partagi Pangwa Pauda Ngasigi Kwaidiki Sakiba degree Celsius Kuntra Matoidas Swino Kwaidiki Ingba degree Celsius Kun Dasmik Abum Nukshita Yauba Ising Manil Gisang Ayukta Sada Marputara Manga Nuktilda Sada Putara Nipal Oiki Ngasigi nong suki bagi sang taramatoi dasmik ama milimeter ni. Maroiba pau amuhana chahi tara taruk hena chara henduna khongjang changsilabasu afaspa lauthok pangamdabana sakti leirabadi lauthok pangamgani thajabadage mikhalda independent mirep oina lepnaba phirep lore haina irom chanu sarmilana phongdokre Yellow me kannaba anauba bill sembalorakle bill asi lakadori banongjumi phamda puthokna phonari haina Chief Minister Akram Ibobina phongdokre amade ratan bu wanted lauthokpa handokadabani haiba khongjangda mahiroi singa police ka muknabada police ani mahiroi ama sokle ngasigidi ISTV na pijaba pau matang salojare meng tabiri basingbo amuka na khurumje